Sada reč dajem gospodinu Vuku Jeremiću, ministru spoljnih poslova Republike Srbije. Hvala gospodine predsjedniče i hvala vam što ste održali ovo zasedanje na osnovu rezolucije 1244. Pozdravljam gospodina Farida Zarifa i hvala mu na njegovoj izjavi. UNMIK je ključni stup mira i stabilnosti na Kosovu. Podržavamo njegov rad i slažemo se sa izjavom generalnog sekretara da akcije koje su preduzete od strane međunarodnih aktera pod okvirom rezolucije 1244 moraju da budu strateški usklađene i pomno praćene. To uključuje i moguću rekonfiguraciju EULEX-a koja se pominje u aneksu 1 današnjeg izveštaja. Nažalost, nemamo detalje kakve su to strukturne promjene. Naš dobro poznat stav pred Evropskom unijom o Kosovu ostaje nepromenjen. Mi verujemo da Evropska unija treba da održi neutralni status da bi se ostvarile pogodnosti na terenu. Gospodine predsjedniče, procena generalnog sekretara je da tenzije i sukobi na terenu nastavljaju da ugrožavaju mir i stabilnost na Kosovu i regionu. Tako opasno stanje stvari je neproporcionalno pogodilo zajednicu kosovskih Srba. U izveštaju se kaže da se međuetnički zločini, citiram, uključujući zastrašivanje, napade, krađe, paljevine, vandalizam i štetu srpskim pravoslavnim crkvama i kućama da se pojačavaju u odnosu na isti period prošle godine. Kraj citata. Srpsko ministarstvo za Kosovo je zabeležilo više od 180 odvojenih napada na Srbe, njihovu imovinu ili na svetilišta u odnosu na prvu četvrtinu prošle godine, znači više od 2 dnevno. To pokazuje da je Srbima na Kosovu sve gore. U skladu sa UNCHR-om, svega 33 osobe su se vratile u prva 3,5 meseca ove godine. To je otprilike polovina onih koji su se vratili prošle godine u istom periodu. Gospodine predsjedniče, od našeg posljednjeg sastanka ovde, Priština nastavlja sa kampanjom zastrašivanja Srba na Kosovu. Na primjer, krajem februara, 6 Srba koji žive na Kosovu, ali rade u centralnoj Srbiji kao službenici u Ministarstvu unutrašnjih poslova, uhapšeni su na osnovu onoga što se u izveštaju kaže da su političke optužbe. Bili su pritvoreni nekoliko nedelja, a sad su u kućnom pritvoru. U 5 različitih situacija za manje od mjesec dana. Policija Kosova je uhapsila desetine ljudi koji su imali zadatak da dele penzije desetinama hiljada penzionera, srpskih penzionera na Kosovu, čime im je uskraćen jedini izvor prihoda. Tokom istog perioda veliki broj uglednih srpskih zvaničnika je zatočen, uključujući nekoliko političara. Još jedan ozbiljan incident dogodio se 4. aprila u Prištini. Direktor Kancelarije za primjenu dijaloga napadnut je. Napali su ga članovi takozvane parlamentarne stranke za samoopredeljenje. To se dogodilo dok je izlazio iz kosovskog katastra koji je lociran tačno preko puta štaba EULEX-a. On je došao tamo na poziv EULEX-a da raspravi kako da se dalje poboljša tehnički dijalog od strane Evropske unije. Lokalni policajci koji su bili zaduženi da štite njega i njegovu delegaciju su potpuno omanuli. Nažalost, ni oni, niti bilo koji drugi kosovski policijski zvaničnik nije bio ispitan zbog nesposobnosti u ovom pitanju, a kad smo kod toga nije se raspravljao ni napad na konvoj predsjednika Tadića za Božić kod manastira Visoki Dečani.
U protestnom pismu Ujedinjenim nacijama i zvaničnicima Evropske unije, premijer Srbije Mirko Cvetković je napisao da je ovo još jedan pokušaj ekstremista da zastraši srpsku populaciju u južnoj provinciji, da spreči dijalog i primenu mirnog rešenja problema. Premijer je pozvao na veće uključenje međunarodnih faktora na terenu i prikladan nivo zaštite. Gospodine predsjedniče, 8. godišnjica pogroma protiv Srba na Kosovu dogodila se tokom ovog perioda izveštaja. Od 17. marta 2004. 35 crkava i manastira, od kojih su neki još iz 14. veka ili ranije, bili su oštećeni ili uništeni. Desetine ljudi su ubijene, a stotine ranjene. Hiljade kuća i radnji je spaljeno, a više od 8.000 kosovskih Srba je etnički očišćeno iz svojih domova. U to vreme, organizacija Human Rights Watch je napisala da velike grupe Albanaca žestoko deluju na tome da isteraju i posljednje tragove srpskog prisustva. Kraj citata. Manje od decenije kasnije, generalni sekretar nam u ovom izveštaju kaže, citiram, kosovska albanska populacija je i dalje žestoko protivna ovim merama, svim merama kojima je cilj zaštita srpskih kulturnih i religioznih ustanova i postoji rascep između onoga što kosovske vlasti kažu i šta rade. Danas se skrnavljenje pravoslavnih crkava i grobalja na Kosovu nastavlja nekažnjeno. Nažalost, u ovom izveštaju se ne piše ništa o napadima na naše svetinje. Na primjer, 2 od 4 svetske kulturne baštine UNESCO-a napadnute su istog dana. 31. marta na manastiru Visoki Dečani su se pojavili grafiti koji kažu ovo je vlasništvo Kosovske oslobodilačke armije. Nekoliko sati kasnije izuzetno opasna eksplozivna naprava otkrivena je u podrumu crkve Svete Bogorodice Ljeviške, smeštena u staroj četvrti drevne srpske prestonice Prizrena. To je bilo zakopano odmah do zida, istočnog zida svetilišta, svega nekoliko metara od oltara. To se dogodilo svega nekoliko dana pre nego što je UNESCO sproveo restauraciju fresaka uništenih pre nego što je trebalo da počne restauracija fresaka uništenih u martu 2004. Između 17. i 19. marta ove godine parohijske crkve u brojnim enklavama na jugu Kosova bile su skrnavljene, vandalizovane, a na jedno je pucano iz automatskog oružja. Tokom ovog perioda izveštaja nijedan jedini počinilac nije uhapšen zbog zločina na svetinje koje predstavljaju srž srpskog nacionalnog identiteta. Nijedan kosovski zvaničnik nije govorio protiv ovog skrnavljenja. Gospodine predsjedniče, 6. maja srpski predsjednički parlamentarni izbori održani su i na Severnom i Južnom Kosovu u skladu sa Ustavom Republike Srbije i rezolucije 1244. Zahvaljujem se na naporima specijalnog predstavnika Zarifa i generalnog sekretara OEBS-a Zamijera u tom što su pomogli Srbima da ostvare svoje demokratsko pravo. Također zahvaljujem komandantu KFOR-a, general-majoru Erhardu Drusu, što je poslao još nekoliko hiljada vojnika na Kosovo kao meru zastrašivanja. Time je obezbeđeno da ne mogu da se izvrše pretnje Jakupa Krasnićija, bivšeg portparola OVK tokom rata i sadašnjeg predsjednika Kosovske skupštine. Sa žalošću
primećujemo pismo koje je specijalni predsjednik Zarif uputio ministru za Kosovo i Metohiju Goranu Bogdanoviću, u kome je rekao da nije u stanju da organizuje lokalne izbore u skladu sa rezolucijom 1244. Zbog toga smo predložili da zajednički posmatramo razvoj događaja koji imaju veze sa izborima i da bi se to rešilo u narednih 6 meseci. Gospodine predsjedniče, krajem februara postignut je dogovor u 9. rundi tehničkog dijaloga između Beograda i Prištine na osetljivim pitanjima regionalnog predstavljanja i saradnje. Neki od tih detalja su pomenuti u paragrafima 13 i 14 izveštaja. Ovaj dogovor, statusno neutralan, u skladu sa rezolucijom 1244, dozvoljava vlastima Prištine da učestvuju na sastancima kao nedržavni akter u regionalnim organizacijama, čiji je cilj da se promoviše integracija Balkanskog regiona. Želim da naglasim da se ovaj dogovor ne obuhvata multilateralne delove koji pokrivaju suverene države, kao što su proces saradnje na jugoistok Evrope, kao što je Savet Evrope, OEBS ili bilo koje institucije u sistemu Ujedinjenih nacija. Gospodine predsjedniče, u izveštaju se kaže da neće biti prostora za dijalog ukoliko se nastave incidenti i provokacije na terenu. Mi delujemo te strepnje generalnog sekretara, naročito zato što neprijateljstva albanske javnosti i dalje ometaju pregovore. Želim da naglasim da je Srbija u potpunosti posvećena tom procesu. Naše razlike ne smeju da ometu našu sposobnost da rešavamo praktične probleme. Mnogo toga treba učiniti da se poboljša život sveta, ljudi na terenu. Čak što više predsjednik Tadić je ponavljao da moramo da štitimo naše interese na terenu tako što ćemo naći realistično rešenje na Severno Kosovo, zaštititi naše enklave na jugu Kosova, kao tri, zaštititi srpski identitet i verske svetinje širom provincije i rešavanje problema vlasništva, pravne i komercijalne imovine. Umeđu vremenu došlo je do novih poremećaja na Kosovu. Najuočljiviji je primer Fatmira Ljimaja, bivšeg visokog komandanta OVK i bliskog saradnika takozvanog premijera Kosova Hašima Tačija. 23. aprila tužilaštvo nije uspelo da ispuni 24 meseca, zakasnilo je 24 meseca da ga optuži za pranje novca i organizovani kriminal dok je Ljimaj bio ministar transporta. Znači, Ljimaj sada više ne može da bude suđen za nestanak oko 80 miliona evra iz javnih fondova. Par dana kasnije, 2. maja, Ljimaj je oslobođen zbog ratnih zločina iz 1999. za mučenje i ubijanje Srba u zloglasnom logoru Klečka. Sud je odbacio sve dokaze, jedinog svedoka koji je dovoljno poživeo da to kaže tužiocima, gospodin Agema Zogaja. Gospodin Zogaj je umro dok je bio u programu zaštite svedoka pod misterioznim okolnostima 2 meseca pre početka suđenja. Oslobađajuća presuda je šokirala srpsku javnost. Porodice žrtava su bile besne. Srpski tužilac za ratne zločine kaže da ovo pokreće pitanje da li će kosovski sudovi ikada osuditi i jednog jedinog čoveka za ratne zločine protiv Srba. Ohrabruje što Kancelarija specijalnog tužioca EULEX-a najavljuje da će se sada žaliti na tu presudu. Gospodine predsjedniče, budnim okom pratimo slučaj
protiv Ljimaja, kao i Tačija i nekoliko drugih. Pažljivo smo proučili istragu koju je EULEX pokrenuo u decembru 2010. o trgovini ljudskim organima na Kosovu. U skladu sa njim, stotine Srba su otute na Kosovu pre, tokom i odmah poslom sukoba 1999. i poslati u tajne logore u Republici Albaniji, gde su mnogi od njih podvrgnuti nasilnim operacijama, a potom ubijeni. Njihovi organi su izvađeni i prodati na međunarodnom crnom tržištu. Aneks 1 izveštaja generalnog sekretara kaže da je specijalna služba EULEX-a nastavila da razvija svoje sposobnosti i rad na ovom slučaju. Ipak, verujemo da nedostatak transparentnosti u njihovoj istrazi treba da zabrine ovaj skup. Tokom perioda izveštavanja, na mnoga kritična pitanja, uključujući i ona koja se tiču odgovornosti, mandata, jurisdikcije, zaštite svedoka i njihovom premeštanju, nisu pravilno odgovorene. Otkrivanje pune istine o ovim monstruoznim optužbama, koji su bez presedana u istoriji rata, moraju da budu naš glavni prioritet. Kao što kaže nedavni izveštaj Amnesty International, citirat ću taj izveštaj, više od 400 srpskih porodica još uvek čeka tela svojih rođaka. Mnogi veruju da su njihovi sinovi, očevi ili braća bili među Srbima odvedenim u Albaniji. Oni još uvek čekaju na pravdu. Kraj citata. Gospodine predsjedniče, jednostrano proglašenje nezavisnosti 17. februara 2008. nastavlja da deli svet. Kao što generalni sekretar kaže u današnjem izveštaju, suočeni smo sa sve širim shvatanjem da još uvek nije nađeno prihvatljivo rešenje za ovaj sukob. U srcu svih naših problema leži nerešen status Kosova. Želim da izrazim iskrenu zahvalnost moje žene većini zemalja članica Ujedinjenih nacija i onih koje su u Savetu bezbednosti, koje poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Apelujem na njih da nastave da se uzdrže od priznavanja bilo kog rešenja na Kosovu koje nije proizvod jasnog dogovora između strana. To je jedini način da nam pomognu da sami postignemo dogovor u skladu sa rezolucijom 1244. Uprkos svim protestima, bilo koji drugi ishod će zapravo napraviti vrlo ozbiljan presedan koji će stalno pretiti stabilnosti i granicama mnogim zemljama članicama Ujedinjenih nacija. Gospodine predsjedniče, Srbija je diplomatijom krenula da ispravlja štetu koju je napravila jednostrano proglašena nezavisnost. Preuzeli smo ovaj zadatak punim srcem, kao što bi to radila i bilo koja druga zemlja da se našla u našoj situaciji. Ali prvi put u istoriji našeg regiona svesno je suzbijan impuls za osvetom i odmazdom. Po prvi put, jedan balkanski narod suočen sa ovolikom pretnjom nije potegao mač. Srbija nije niti će ikada biti zlonamerna niti ratoborna. Mi ćemo ipak čvrsto i jednoglasno ostati čvrsto ćemo braniti podelu naše zemlje i nećemo dati naše nasleđe. Gospodine predsjedniče, mi tražimo pravičan završetak sukoba na Kosovu. Nijedno silom nametnuto jednostrano rešenje neće moći da Zapadni Balkan vrati sa puta ka evropskoj budućnosti.
Jedna od osnovnih lekcija naše istorije je da sukobi u kojima jedna strana dobija sve na uštrb druge nikada ne izađu na dobro. Kad god jedna strana dobije sve, ona druga samo čeka neko bolje vreme, pogodnije, kada će moći da vrate ono što im je u startu bilo pogrešno oteto. Iznova i iznova današnji pobednici sutra postaju poraženi. Ako se sve strane ne dogovore, nećemo postići trajnu harmoniju. I tako se ciklus neprijateljstva može nastaviti vekovima. Demokratska Srbija je rešila da tome stane na put. Naša ruka je ispružena, ali svesni izbor da se neprijateljstvo zameni dogovorom mora da nađe odgovor i u suprotnoj strani, u njihovim srcama i njihovoj viziji. Pravljenje trajnog mira jedini je način da Srbi i Albanci na kraju budu na istoj strani. Tražeći u potrazi za ovim plemenitim ciljem, možemo izvući inspiraciju iz reči jednog od osnivača Pokreta nezavisnosti, koji je ne tako davno rekao: zatražio od sveta da upamti da mir nije odnos među narodima. To je stanje uma koje proizilazi iz smirenosti duše. Trajni mir može da dođe samo mirnim ljudima. Hvala vam na pažnji.